Noi ubreu ula Siat yap ha shipai border security force hinden kamiet halor ke jingsha suba nong shalan masi bean ha kesurok shelong dauki hajan kesnong motion bat pom shutia. Uni ubreu uba Siat udei uroning nongkendri ubana kesnong jalenteng kabahap harat nongkendri East Khasi Hills district. Layathu ba ha kani ke jingja upara jong uroning ubadai unong buat kani ke trok ula sakhi ya kani ke jingja. Upara jong uroning ulayat hu ba kikit masi nalat lingkot ban penhap ha kitan Pynursla. Laong ba shipai BSF marsen lap iki kila yang bat klem ai kanu ke jing maham kila Siat pathar. Halor kani ke jingja kalami ke jing persya ka bajur na kinong song bat kiseng bhalang kila dawa ban tokit benya ya kani ke jingja bat penrem jur ki shipai BSF ki bala Siat pathar ya uni unongnya atrok. Kipulit jong ka Pynursla police station kila shimti ya kamet yap bala penkit shelong civil hospital ban pendep ya kajinan kam jong kaan.